Pozdrav svima, u ovom tutorialu objasnit ću vam kako se primjenjuje radijalni gradijent. U prošlom tutorialu govorili smo o linearnom, gdje smo pominjali, samo trenutak, recimo počinjemo iz ove tačke i s obzirom da odatle počinje onaj pravougodnik koji kreiramo, to je bitno da znate, s obzirom da odatle počinje, da se završava tu, dakle linearni gradijent bi praktično išao iz te tačke do kraja na ovamo, linearno, tako bi izgledalo. No, kada se pominje ovaj radijalni gradijent, on počinje iz centra, kao krug neki, i širi se dalje u okolni prostor i dalje kao jedan drugi krug. Ono što ćemo mi sada raditi je, opet ćemo definisati jedan ovdje objekat koji zauzima cijelo ovo platno. Ćemo zato ovdje, evo kao što sam ja napisao već, putanja rectangle, i napisat ćemo počinju koordinate 0, 0, širine 300, 300. Dakle, ok, znači izuzeli smo cijel prostor platna. Šta se dalje dešava? Napišemo jednu promenljivu gradijent kao i u prošlom tutorialu i sada pišemo naravno putanja, to je ime našeg objekta koji smo kreirali ovdje, i pišemo metodu create radial gradient. Tako. Sada, pazite, ovdje imate 6 argumenata ove metode. Ili funkcija, kako god hoćete. To je svejedno, to je neka funkcija, međutim je poznata kao metoda zato što se kači na ove objekte. Dakle, koordinate su sljedeće. Prvo pišemo x koordinatu za prvi krug, to će biti naravno centar, 150. Zatim y koordinatu prvog kruga, to je 150. Radijus prvog kruga neka bude, ne mora 10 nego 100. 100 i onda dalje nastavljamo, pišemo koordinatu gdje počinje drugi krug. On počinje isto iz centra, to je bilo logično. I y koordinata normalno opet u centru. Sada, radijus ovog drugog kruga koji bi trebalo da bude većeg radijusa je 300. Dakle, zauzima cijelu konturu koju smo mi, ovaj naš objekat putanju. Odnosno ovaj sad, ovaj pravougodnik. Ok, dakle imamo ove argumente metode. I šta se dalje dešava? Kao i u prošlom tutorialu, pišemo ono gradient add color stop i lepo unesemo ovako 0 i napišemo hex vrednost. Tu hex vrednost, mislim da li snima, to mi se desi da koliko puta snimam tutoriala nisam ni startovao. Dakle, trebaju nam boje. Uzet ćemo neku svetlu, šta znam, neka, ajde ovako, neka bude ova boja, pa ću posebno tamo da idem, crveno, i onda dodajemo gradient add color stop 1, napisat ćemo hex vrednost boje, i to neka tamnija ovako boja. Sve što trebamo dalje uraditi je da napišemo putanja.fill style jednako gradient i putanja.fill. To je to. Pokrenut ćemo ovo, a već postoji, nema potrebe da ga pokrećem. Ok, samo da vidim šta sam ovdje napisao. Gradient, to je ovo. Dobro, fill style. Create radial, ok, lepo sam napisao, koordinate sve. Samo da probam boju onda da promijenim, možda su više slična, što nema logike, ali evo ga. Možda, da, boje su nekako, nisu toliko izražene, evo, uzet ću neku baš svetlu, da biste vidjeli razliku. Evo, imamo prvi krug, čiji je radijus, napisao sam 100, pa zbog toga i utiče ovoliko, mogu da ga smanjim na 10 da bi to vam bilo vidljivije, ovako. Dakle, imamo taj prvi krug, čiji je radijus 10, on je svetla boja, a iza njega se nalazi ona tamna boja koja zauzima ceo taj prostor. Mogu sam ja ovo naravno i da rotiram ovako, sada ćete vidjeti, ovdje Ctrl, obrišemo, snimimo. I vidite, dakle, rotacija ovih boja, nebitno da li sam ovdje napisao
da krećem sa krajnjom tačkom ili ovde sa nultom, ovo će, dobit ćete isti rezultat. Mogu sam naravno još bolje da dodam. Add color stop sa, ne znam, 0.5 na sredinu nešto. Dodat ćemo neku hex vrednost, pa uzemo neku boju baš opičujemo, bez veze. I evo, dobit ćete ovakav rezultat. Dakle, igrajte se malo sa tim, probajte da provežbate ovo. Radijalni gradijent, već sam rekao, zbog tih kružnica, radijalno kretanje u prostoru, kružno. To je to što se tiče ovog tutoriala, hvala što ste pratili.